Kuble Pibaro, te kumba milai yang ni baka opening of online application, kemudian kila play ka application form la ban apply na do ka apply tarik benai March 2000 hadu kaneka kandai tarik April 2000 hadu kapor san baji janmin. Tementa kasngi la long ban apply ngi haban type na Google MEG education ni klik ya kane nang takan mi kaneka website kaneka page jonga Department of Education ni play ya kane nang tana kane ngi scroll sapo kaneka ba day hang ni important alerts kane bagi tho Meghalaya Teacher Eligibility Test 2025 hijing sya kadai 2026 ki klempat penkelah ni kadai 2025 hang ni ngi klik here to apply ngi klik kane kan poi sya kaneka new page kabadai kumni hang ni ngin register shwa ngi haban register hang ni ngi la ban download ya kaneka handbook ban page ya ki syllabus lane ya ki instructions tengi klik hane ban register ngi haban register shwa ngi ai mobile number hang ni nang ta hang ni ngi ai ka email nang ta ngi klik hang ni ban ngi ai ka neka captcha hang ni number nang ta ngi haban klik hang ni send OTP kita send ya OTP nang ta nang ila dep enter ka mobile number nang ta ka email kan wan kumni hang ni ka dei mobile OTP ngi haban ai ka OTP hang ni ngi check ya ka mobile dakila ai OTP ngi enter hang ni OTP nang ta ngi verify klik ban verify kin thog ni your email ID and mobile number has been successfully registered continue kan wan kan ka page hang ni ngi haban pendap shwa hang ni fill user details pendap kijing.com hang ni nang ta dala dep kan ni ngin haban upload ya ki badai ban upload kum ki dokumen ni ki dur ki signature nang ta ka bakadu ngi haban save apply and make payment